جارك دی ببارم نزانی خونه دزی کاجی هشیارم. لپشت وی دنگی ایشک دجوار و بارکی گران و شارتیا. شیدا بری 4 مهان جبر نخوشیا پنجشیرا خوینه خوندنا پزیشکی و جیانا خواه لقامشلو لپای خواهشت و جبو درمان کرنه بری خدا دیمشقه. تشتي حالي قونها أسبري عاجزم جي قوم زنقها بسكناتي يعني لو كنت بيجي صالة بيجي 8 متشو إن شاء الله از هديك خلطة بقارب وأز بهم بيجيش كك بشروجي ده از علي كاريا جواكا خلقم جواكا خوي كرد. شیدا یک جسد نخوشن پنجشیرا خوینه لسوریه کو پیوستیا وان بنشترگریه چاندنا میجی هستی هیا. ناوندین تایبت جبو وی نخوشیه تنه این زاروکانن و جبو مزنان تنه خوشخانه یا ناوند لسوریه پیدا نابن. تنه الولاتین دروا نشترگری چید با لی اوجی لی چونن وی گلکی زیدنا. نحن حاليا بوزارة الصحة عم نشتغل امنها الوزارة التندرستية يا سوريا لسر دريان كاردكن آيا كم آورتايا كو أمريكا فتني الجل نافندا ملك حسين يا اندن نزيكي هريمي جبوكو أموان روشان بآوايا كي آورتا درخن و أم هول ددن كو پشتگريه پیدا بكن آدويم أم لسر أواكرنا نافندا كمزن جبو چاندن مجيه هستي كاردكن كو زاروكو مزنان بحوينه يشمل الأطفال والبالغين على حد سواء. لگوری آمارین وزارت تندرستی سوریه سالانش 17 تا 20,000 روشن پنجشیره تین تومار کرن. جوان 45% میرن و 55% جنن. هروها در دوره 1300 تا 2000 زاروک نخوش هنا. سولین محمد امین، روداو، دمشق.